Pa nisam ja, evo vam ga govore Gruevski, da ide u zatvor. Jel' tako? Evo, Pa evo vam ga, samo sekund, sačekajte. Evo vam ga kompletan slučaj Tadić. Isti Mercedes-Benz. Istog Mercedesa Tadić nabavio kao i Gruevski. Za iste pare. Evo vam kompletan fajl. Evo svim potpisima direktor BIA, generalni sekretar predsjednika Republike, svi su ovde. Na isti način je preko BIA kupljen. Preko BIA. Bez javne nabavke, bez ičega 600.000 blindirani Mercedes za Borisa Tadića. Šta sad treba ja da gonim Tadića u zatvor ili nadležne organe da ga gone u zatvor? Pa to je oslo državi. Što da ga gonim u zatvor? Što da ga gonim za ovo u zatvor? U Mercedesu koji je kupio Gruevski. Čekajte, ali što da ga gonim za ovo u zatvor? Ali na potpuno isti način, evo vam ceo predmet, isto kao Gruevski, copy-paste, sve isto što je zašto je Gruevski osuđen 2 godine zatvora. A šta vi mislite, da ga gonimo gde on nema protivpravnu korist? Pa nije tu Tadić imao protivpravnu korist nikakvu. Ostalo je to državi. A potpuno isto urađeno. A mislite da ne može da ide? Hoće Evropa da aplaudira, da ga uhapsimo sutra i kažemo idi 2 godine robije, napravio se isto što je Gruevski. Potpuno isto, copy-paste, isti novac, sve isto, 600.000 evra. Sve isto. Bez procedure, bez ičega. 600.000 evra. Pa, šta sad radimo? Ali je to ostalo državi. Nema njegovog protivpravnog sticanja imovinske lične koristi. Ali za ovo, za 300 miliona ili za ovog lopova Jeremića, 7,5 miliona evra ne zna odakle da objasni.